This week on Nation's Business, we take you to the island of Ndrundrua, the island of Kiowa and Karoko village in Vanua Levu. Nation's Business will bring to you the impact of climate change on the two maritime islands and a village in Vanua Levu and how it is affecting its people. Ndrundrua is one of the many islands in Fiji that is experiencing the impact of climate change. This is Salebu Koso village, one of the two villages on Ndrundrua Island. The impacts of climate change on the island has seen villages migrating to the urban and peri-urban centers. Nunggu wakila na vivi soninraki au mbauta ni kena indona kena baraita kau na baraita kachuni kwa ni nambakingo sengai wandu na via mbaki tau dok kemilo duruma me mia doma nambakingo nro do tomeni ko ro de tuna korongo go la sartunga na korbir na turanga sona marama realitu na non rasa wakila chigo mai na vivi soninraki sa ngole tene na levni kora na kena le bangarai tele sonaka na me kana musundo me rani vi somita ki na vi kai rando ro ti mai waitu isa singa tu ni vi rau na vi kanimule na vi singa andua. Like many living in maritime islands, the people of Ndrundrua mainly depend on the sea as their source of livelihood. But due to the ocean getting warmer and the rising sea level, the villagers now have to control their heavy reliance on the marine life. Sahabat kilai tu kena ngandep talenga me rau ni sul talent dengan indona ngau na ver na ve kar basu tu juga na dalam ni waswasa me kana sasalu na ika kena ngandep tu ko me ranu basu tu manda na dalam ni vida na bulan dola kena ingang na kena malau chunali musdo na kena salu re tu ko me ni sasing ni satu muda tu ko me na vi sonin rak na dalam ni vivanu ki mamimbula kinanggo. For someone new to the island of Ndrundrua, life may seem to be normal, but for the villagers, they have been fighting a battle with climate change. na simente nda kotongo go na vida batana ambaki sautia ne la ure ni ndona wa bure mai na bonongo be burto kina na wai yo mai na vida na ambaki sautingo sa mai laure na kau ngani matanisinga sa laure ni sa mama talina tumni wai kina na ni raida tingo na bonu ko duruma mai na wai mai matasawa ngole de udia ngole batu me ko sa ka ko tuna udi waingo ya na wale buya bandu saranga mai na bonongo. The rising sea level has caused the seawater to intrude into the village. Nangau na ndau lomekina na walebu sa misalo may nawalebu ko nawalebu ndau lomay may mayado sa nabono ko sa kena yado chona ngoni kuwa sala ko talen du na diwai lele ko ngo ndau duruma may nawai sa duruma may na ndu na bonongo le duru da ke sare ya sani ndu na bono ya le wada na may na ping ndu na tiningele lai ndau ko to ya sali wada talenga mai sa wada na may na buni kena tuika na walebu. The saltwater intrusion has changed the landscape of the village, changing the appearance and leaving many routes exposed. Klani ndare de chongo ngosenge lo de chumena wa ya lo de chumengo nanga unusando ya dokini misa walibu pomotoni re de chumena duna bunika una buni utotungo sa ya langel watakina durni bolere tongo sa ya do sa di sivietal chuna ya la ni wali ya sa ko na osabada dan chuki na matasoni korodo.
ni sarete tongo ko na badada ni nakasa takapoti ko na badada ni niwa sena kena bisa uti ko na ndraki sa laurai tungo na bunungon sa laurai manawakana kakina na tikiningele sa kautalai mi mai nangele kena badada ni tiko na panuongo na buni waliu ko sa mai laurai tungo liwa senga tunindua na wa yanda bukotoike e apanua mama da bandu tu kana bibiso ni reka do jongo la mai tuni waliu sa laurai kinango sa bandu na waingo bandu sartali matasawa ya na panua na badada ni bibiso ni raki ko sa do joni kuwa. The population of the village has decreased because many had moved to urban areas. Kila ni sa andau tuna ni mami wana nanutu kana bika so na yamai na bakana na waloka na kena ndau yamai ki mami sa andau tuna ni mami lo mata lenga takatio ni mami kila ni senga so chini bon senga so na bon wadere ya ki mami wana numatiko kerawa ni sona bibu ke mena mata tu me bakani kitu sa te buta tiko na ni tu baba tu me maleta na bai niwa na kena ngana numiti ko mena roni tarwe so na lengo me bakana ma waloka na roni mai wa me mai taro papa malu me ba malu ata kana na mai plani ndo sare to ngori sa tu to na batu mai na uduni bibeni uduni ndongo ke na pendo tele sa kandua ya na kena na numiti ko na alo ya mai ni wale una waloka mena roni ba malu ata kana kena mai. From Salevu Koso village, Nason's business takes you to Delaivandra, the second village on the island of Ndruandrua. Meet 53-year-old Viliame Rabambokola, the village headman of Delaivandra, who shares his experience about the impact of climate change on his village. Ni wa madala te nga balele amembaleta na vivisa nganin rai. May nandela ni ngau na utumbu may ina, may nanuku akisi, may agapo may nangaw na may watarong ito ina ya, isa ulatyo ni sa bibi sa utyo nan rai. Ina bunga ni sona ngau na, indaulo may nauway na lomanin ni utyo ya ondela ibanra, ngau na nauwali bumimbulo may nadangi, sa andun ena berita isa otosak tungin na lomanin matasaw ya. Ena sa toso abole atyo may naruuni bale na lomanin matasaw. Na ngau na ya may nangau na sa may dun may natyo ina na lomani matasawa se nambara bini matasawa ni oroya na ena se tio sarai salia na nuu ni matasawa ya me kaya ba tio me nangau na ya ena bibi sau tio sa te bu me toso ba bole tio me nangau na sa to tu ina ya nangau na mai se ya to sarto iwai na ena lau tio me na barabi. Na bibisyaw ni Raisa to chumi nanguna ya saya to sarti me satos chuma inay na sanibala udaru sa to inay ray nga ni barabi ni lo manityo ya hindi po matalatan nila nga baki si may nangaw na usit tumbuday maina ulan na wan mo sarangan daru satu retu ya may ray tunimbara viman da nyalo mani cio ya na ena do mai ina bari me rai me do dunarai na ray ni ena sa se wa do tu ina nalo mani bara bilu ya masa to tu ina na bono tu ina me ado mai na ngau na ya ni toso cio na bibi saunin rai enta santo nu mai na cio ya so na bono sarang asa mai ado cio ina me ado mai na ngau na daru sa mai bitar tarung cio ina ya so sarang aya na bono sa la pato ina nan rai ina bara bia nalo mani cio Delaivandra ona ngau na sarang daru sa tu ina ya
the villagers live in fear every day. Wa madala tayo na nga na VI mamisa karaba kay mamisa tubo-tubo cio ina nalomani cio. So sarang iya so na VI rani bui mamicio ina lomani cio mamisa karaba cio ina lomani cio yang dalai banra. Bida na ena tubo-tubo patu mamisa tubo na cio ina lomani ni bara bini oroya. Membaya cio ina irai re mamisa mamitebu na cio. Merawani sona merani taro pa cio na bibisau ni rai. Me aga cio menangau ya. Bau ne sona aduki kisah sa tumbu-tumai nandongo. Sona aburong menarani taro pa cio sona ina ua lebu na bia bulan izangi. Me sona itatao merani ya bu cio na lomani barabi ina lomani cio ya. Wilame Ravambakola says families have started to vacate their homes and have moved to higher grounds for safety. May nangunay manda na ena dono may cio may na non rambulan na matua sa sale ba atu may ado cio nangauna sa may dono may cio ya nambulau sa ambulau buli ni lamon cio ya may nangunare may ado may nanguna ya enrangan sa cio buli ngai nalomani cio raya ye nalomani ngau sa may bulau ba awaci na kita ngane sa may toso ta ina cio nalomani cio ya sa tos ba kisina ndela ni dai wa mi usara ida cio ina sa bubalen sa to ina bambai dae walilutu sa tos dae Nambal-bale na lo ni tuba-tuba lao cio may nangaw na ya sa siya ti cio nga onrana cio na lo manimbulay raya sa siya cio nga may imamisa na tos cio nga idae inabunga ni bibisaw ni rai saya lo cio maya. Labuta cio may manta ni mamisa tosora cio may nambara bi mamisa au satu sartunga inaya me usara ida cio na bebu balen ra lomani na sona balen ra sama itar cio ina lomani bambaya so asar cio nga ya na tuba ni lomani cio ya mena do nangauna imami na mai cio tau do ina inandelana au sama itu sartunga inaya. Wilame Ravambakola acknowledged Fiji's participation as COP23 president in Bonn, Germany. Sa wa pina po alibu ni rawani ndo na irai inabu ni matani to biti ena la i lewena na liulu ni matani to biti mela i president ta ina na bu ni soko na bu ni bebisa ni rai salau ina ena sa po anu ni tu na lo mani cio ya i ndelai vanra na lo mani to toa ni na to ona na ila ina baleta ni na lesimai sana irai ni mamisa narani bue ina na taun ni cio ba orba balang salau cime na matani tu samai rabur cio ngana sabea menarani karabi cio ngai sona merani wara ina cio ngai sona via menayan di mai nalomani cio mitai cio ni matani tu merani mai wara itai kan rabat vengu ina lewin cio ina lomani cio yang telebat. In this segment, Nation's Business will take you to the island of Kioa and Karoko village, both located in the Dhakonrove province and both heavily affected by the changing climate. The island of Kioa has a population of more than 100 people living on the island, and one major impact on the island is the rise in sea level. It is something that worries the people of Kioa. As we look towards the climate as it changes now, we know that the climate change is affecting everywhere in the South Pacific. Even our voices are not heard when we cried out. What are you doing to the people of the bigger industrial country? They are the cause of all these climate changes. According to the people on the island, they have witnessed and experienced the changes happening along their shoreline. Lotomau says it is an issue that needs to be addressed with the bigger nations. When we bark, we are very small in number. So we try to tell the world to stop all this industry because the money of the pollution that goes up into the sky and damages the ozone. We are suffering and we are dying. We are losing our paradise in the South Pacific. Even Fiji
we are all victims of these changes. These changes is nothing natural. This is human disaster. In making the initiative an effort to protect the island's shoreline, the people of Kiowa have built sea barriers to protect the soil from being washed away. And I now stand and speak on behalf of the people of Kiowa and the people of Fiji. For those bigger countries with their development, think of us. We are so tiny, we are little in number. We might lose our paradise. We will merge underwater one day. Lotomau says with Fiji currently holding the presidency role for COP23, he believes more changes and assistance will be provided. Can our voice be heard? Can they stop doing this? Can they look down on us as we have been victimized by all this, what is happening in bigger countries? I think that the Prime Minister, I would like to thank him. He's going to voice us to those bigger developed countries and industrial countries, because they are the major causes of this climate change. Meanwhile, for Koroko Village, a coastline community adaptation project funded by the USAID was commissioned earlier in 2017 to help prevent the overflow of seawater into the village. When it's giant waves, it's full of tide here. All the way up to the... Yeah, To but the go sea. through the side. Inside go through and the other side of the village. Before, or does it still? Now, So the impact is Yeah. significant. yeah, we need some more help, you know. So it comes around, it's still... Around here and around from that side. Now, so And then here's drains still the same way. final Yeah. questions for them. Is that what I'm to understand here? So it needs to go further. But it's amazing to me, 40 years ago, Yeah, 40 years ago. The house was full here. All of it? Yeah. You had houses all along here? Before I'm saying, this Yeah. was a dry land. The house was built all over. Yeah, yeah. And you've moved your Yeah. houses back now? 1.5 acres have been lost here. 1.5 acres? Yeah. Remarkable. Yes. And now what I'm looking at there were those trees that were lost in the storm? Yeah. The work of the revetment is minimizing the overflow of seawater directly into the village front, which is causing change in the appearance of the landscape. Iliu, na lenga lebo kime mstova. Ukona vonua na vonua sariwaya. Ya na hela ni vonua, na hela ni ngele. Ko iliu. Na bibale sa tartu iliu. Na lenga kime mstova ngor sa vakila ni sa vakila menang ngo sa ya do mere mu sarang ko na tarni vale. Na ambin no waswa sini vale ko sa alikele. Na kena kania menengele na vonua kubu ngo na korre kubu. Lima na eka. Ngono sa vonga tolu be mamaneka. Ndo be mamaneka sa ali. So what are some of the activities the community would do as far as building this revetment? Yeah, they used to carry stones like that. Where are the stones from? Are they local? Are they from far away? That's been come from far away. Yeah. Sangai tau ya bucunga ngona bonongo sala ko na tanggalan bali bo Winston. Lebu na bonu bata tan tar bali bo Winston na miki ndar misana kantu no wai ko na sangai ta chungo ndar tar misana kantu no kina bali ya na bengo no kida laktu ni suna matangali wole bu kina sang no lo mani kurungo e bunga chunga ngono marau sara bali bu na kina mai nitu mai buki tu mai maroroi kitu kila ni sa bato dok na nitu masula kan suna kalau membaletar nitu mbul mi kurungo o babi na bali bu na kona matay songo na USAID kena nono rato mai bibu ke begitu ni labo lebu ngo bakangando na tara
Bukan dona sul malang just like a miracle. Elang mai bitu, bina kabaliu. Babu binata dan na USA tu bata en song ni matintu sa rumahnya singin ua. O babu bina ina baliu. Unang bali bertu na linibandu na sungsongko ramai takal kapatar do patu kena USA na sikep na kena mai nabu din alalawanggo or tu na nuntu tempat lakamatin tu kena sampai mai rawatan na kena tabu itu na siwol remena kami tataku magibiki mai mena lenu korana be ngono mai mure na buguni climate change sando ni tungo na nondo buru